Ni wirigiro bwako mlithiria wa Meru TV rukirira kunirwitite na mbere boya hiri njuma ya tariki 9 mweri wa mbere mwaka ni wa 2026 kankwatewe ni kirinteto cia Meru TV rukire bitawa Tirimbabu na tukiambiria nteto cietu aciari ba skuru ya Ibote Primary ni bakudetane kiraba kuwaritwa na arimu skuru ibetumira kioro kimwe ontobotomete kuriora skuru rire makurika no ntubwa kwaga utheru kuringana na aciari baruwa kioro ni kenjuru miaka 6 ithirino na endu mwankira thai kitomba kuthirikirwo no ntubwa wagi bwa mbesa na bioro bingi skuru ni bireketie kuyura nende ni bakuromba atongoria amona antu bawendi buboya kutetheria waka bioro skuru. Mwandiki wetu wa nteto Dagera Waiguna no ina ripoti. Shari bachukuru ya primary ya botere wandini ya marimante kechuga munga kadharaka iberesa tagwa ya bamono kagitani ya gari tabarigoreta shukuru non tubawage babioro chukuru ni eno arabakere bogeta bioro biare chukuru ni bya mokangire na kwa wari tabakera chimika gotomera bioro bimona arimo bioro bietu twakire bwega muno tachiari lakini bio mokanga bimwe byariama bibinge byatwekanga na kwagya thinene muno yana kuthama bioro ni byao bathi gutumagia kiarimo kiragi birabitigere bikai ibioro bira byarimo bio ana batumagira byaritwa ibyo mukangire bobore ana butonwa shere baba kiwa kurekerinya banjira ya wakabioro kurukia mianka thandatu era kuruka ni mongere munde batirekete ko biaka nonto bakwaga mainya twina inyeri nya twenjite rinene muno ria fiti 16 na irinya irwe nde mundere kuthiria mianka 6 na mianka enu yonde tuchugitie gwaka kariremete na bioro ru twaruthite kirinya twaruthite ga kenda tugaka bioro bingi bigwatene biothe na bira bikaigwa bia standard lakini twaremerwe turi aciari nonto mapato metu methagirwo mari nduni gogu ndi bagitambe kiri ntongoria na nto bagwendi baga kwibumiria ko batetheria waka bioro arito na aribo batiga gutumira bioro biere na thirikari igatuigwa kiao igatutethia twaigwa twina gikeno na twaigwa tuganirite ana betu bakiona abantu akuthi batautangana na arimu thirikari itwigire kiao twakire kioro kikiremerete mantu togerete yuna chini twaremwa bakombekana ibatutethia na muchanda ora bakona thirikari igatutethia na mbecha kana mara endi wera wisasi babo ndemba kuigwa bari no tukioro ku gikuonekana no kire kinya milioni 1 plus na tukona twaruthirwa yatethia muno batigo tumagira bioro bya arimu bobo karekete warera na chukuru mbinga wake chigo munge kadharaka idieta nambera kwethero ikeringa kana na nonto bakwa irachi arimo kwa staff room na into binge bya bata umage chigo munge kadharaka ngiripotera Meru TV reto kambita Ndagera Waiguna. Ibaya sana mwandiki wetu wa nteto Ndagera Waiguna no ntubariboti na njira inkinyaniru na tuta na mbere na nteto cietu na mukuru kuma ntura ya Mwiganda wadi ya Mikindori na kuraro mempio ne rutere rwa barabara ya Meru weta Mikindori nyuma yawe kuingo nyumba irara komplete no ntubwa kulimwa kuria mbesa cia nyumba mukuru ni mwasi wa stroke karengerwe amona mutana wawe ontubura atire akari nteri bari ari bonene aranende bameneretie kare bonene na kuwa nyumo nende ni bakuromba wari gavana wa kaunti ya Meru Peter Munya kutetheria mwekuru mwakuru makumenyeka Faith Nyoroka kuma Mwiganda gicigo mbunge ketiganisti ndene wonde Mikindori uratura itu akaitakara ya nandi na tiatena kuntu ako mama nyuma mokomborithe nyumbera rari yako pakwethira kimwengata no tiele ntobyo barabarene na timu mwakuru na mona na bae balasimekete kumba kuhithira bakema barabarene fitara kwa mbito musioki oni bugona u mama u no musiari ogwa eta wa Faith Nyoroka na kumare achirwe akurengo stroke wa stroke na mbero tiano na ache mtu motethi lakini oni kumaithero onde wa stroke intwere no yori momenyeraera tote karo kinya nyumba ta omborete ngwa ka turu othai na
kinyari ule ndo ndariano dago mtonga mera no nyagi katura nyumba thai tegweregerete tegwagi notice na no kama mbodi wetha inde ngwena yo muchira birakare tumathurwa nyumba kagwethirikana oni teno uwezo ba kurenya nyumba unonto iyo ni mushulikara bya kuria kila kitu anto bangi bobo ndi ba murene ba mukanire kuringana na aturi bethirite bakimakire kari na kumba kwithira bakiwa mokuru na ethirite akilukira mithangiko kaitakara ya kumania na mbachire ethirite akilukira amono ke bora bwithirite bukurumira family nende kana kaya kara kamukarakia kale ikaye waswa karakua na kare okua gatuika muthaka mono muthaka nwake yanwe kulwamana nwe na kumwoko muthambia na kumwaithia na mono muthaka tibatire kuthambia ina nende watuika thai muthaka ni kawe totaratara na ukuromba ibarwa biega na bia manele watuika awase inya ibarwa bia bona bia kuria nyumba na ndaika enyoroka batiro na pesa cia kuria nyumba neri kithumba ni mwana nyumba wa mtu na torwe nyumba au na agaikua uni untu bu mankia sana ne tumanda ndawa safari ya kwageria na bura ngutite no untu bombere mtu yao tafadhali kinya mtu onde urena gandu na batiro tethia mama yao atikitira na gendo kenda utethia ala mautethia lakini situation ye kinyete thai kinya batu atungumegira tune yagie gatumutethie tafadhali kana ka ya muthako ta muchoki inkumenya ta muthako andiki ni baro arita na inkumenya mbiro mbige kona nyingi na chiringi kana kamaneli nona maneli yo bakare au ume muthako situation ye kinya ta sawa no ntubombere kuria na mama yao kushulikira mama batu to njende to kari arume kwe manto te mea ujulika ke mami beto era rukire kwithira mwekuru aturithie njirene mwekuru arite thina muno kinya na ariga akaraumire ono tubakwithira ate kumba gwichenjia kacietaira kioro achiumaira na mwana o muthaka no amuchenja ikonto tugwito no yanto baraba ina ke ai be batethie mama o ibatethie mwana uno nto no akuria thina irombare ona ndine kire antu boendi bobwega muno ora waringa vano mbere Peter Gatiro munya uraturi baba wete nyoroka na ethirite kampeni ya bonene kaitakara romba kura bakiromba Peter munya kumba kwitha gitunyera no tira kumba kwithira gitethia mwekuru so ngoromba mtura meana utethia asa indie tu mamone araguria arone msanda yongi noyo kali kinya wanasiasa babongwa baingilia kati no ndonte na otherwise ndena kwa mwikiani ito twakoramba watira onu icie nyoroka na ari muciaca okuo munene ito alia buru TV na wona nyoroka bwa karithai ari ito mucwire ume ito gatirau ona inyage karo inyake point 5 amenya ro imuthaka u ari ito mukai twaromba thirikari yetu kinyanga bana wetu ito aelie nyamo ekoro ito ndene mekindori ito totethie ito ikirero kenene muno ndene mekindori muciari yo amami barabarene kini ito gatira ona inya yonthe ito rika na nyoroka eyo waelie urie muthaka wawe ito mukai omurire na point 5 ari aire thina una na kana kaka we ito mukai Murungu aya tu amoyere ari ito mwathani owe Peter munya mama wari support ogumno tafadhali anto uguonthe ori ithira we na mtokeao wone mama umucure nyaga antu karombe kiote thegako akurikane yabori nyawo murikanire no tuna lwamire awe kinyo lwamana ore MP we ngavana na lwamanite awe umutethie maisha ya kinyo mbekiojo Murungu buragenda no video ngiripoti ya Meru TV kuma Tiani Betanda Msimoturia wa Virinja. Tana mbere na antitasiato na bo abonge ba UDA ha county ya Meru ne boretia memba kana anto kusiumeria na wengi ntuko ya Jumamosi kiri ithurano bya UDA kithurano kiki kethira kiri na anto nkuloki ya ngiri 30 na yeli baraba kuromba iti mwanya mwandiki wetu wa Anteto Mutugio Kiambi na wina ripoti. Chama cha UDA kitakuwa kinafanya grassroots elections na chama kimejitayarisha vilivyo.
John Linda Kiome munini wa ngavana na mugwati mbaru wa kiama kia UDA agwatanite na bunge ba kiama kia UDA ja kaunti ya Meru bakiuria Meru guciumiria ntariki 10 Jumamosi kira ithurano biatongire ba kiama giki maturene ithurano bikuchiritie nguluki antu 32 kire twanya nkurani. These representatives ambao watakuwa elected on Saturday, the officials who will win the respective positions, hao ndio wale ambao wataenda kufanya elections at the ward level. Chama kikikuwa tayari, watarudi wafanye the ward level elections, ambapo tuna expect members of county assembly, hapo ndio wataingililia kufanya the elections na kuweza kutafuta positions za chama. Kwa hivyo tunawahimiza wananchi, members of UDA party in Meru, wale ambao wamejiregister, ni election kama ile ingine, kwa hivyo jitayarisheni na watu wenu, na tunajua ya kuwa it is going to be a democratic process. Voting is very easy ukitumia gadget. Kiaria mukarigite wa bunge aja kaunti ya Meru Mugambire Ndekiri ugite kiama kia UDA nikio kiri na mainya nguruki kwithira nikio kigwete muthigo jwa utongeria. Kiama is famous kina candidate 32,000 na bonde bagete kirwa baringira kura na bonde bakuthithia campaigns na bonde to expect baraba shida baga support bangi twarikia kuthithia manto ja polling centers elections na ndito ambira kubanga manto ja ward elections officials arabu tumetu the constituency na kumau twete county na kumau to the national officials. Kwa Saturday nia polling agents, polling centers officials. Ni ithurano kuringana na Linda Kiome birigiri kuthithikana njira ya uma na weru gukurukira mitambo ya kinandi. Transparency and accountability is based on a real-time software. Inahesabu, itakwambia ni nani amevote, and immediately when the returning officer closes the polling center, hapo kwa gadget, immediately in real time inatoa the results. So there is no way those gadgets have been used previously in other counties kufanya hizi elections, including Nairobi, which is the biggest county. In fact, 24 counties have already gone through this process and it has never been hacked. It will not be hacked. We do not foresee any hacking, and the results are usually transparent. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Beta Mutugi wa Kiambi. Ibaya sana Mutugi wa Kiambi nonto baribotu na njira enkinyaniru na kururwa kwa mwanka ya Kenya na Somali nonto bogendi bwa kimera ni kuretete kuidwa kungikiria arimi ba kimera na kinya kiria karibe county ya Meru ontobra botangasindirwa ngiro karia bondene na ukujirwa ni gavana wa county ya Meru Mutuma Ntoithinge. Mwandiki wetu wa Nteto Komewa Mutia no ina ripoti. Ni akuwe miake na aremi na biashara bamira kuma mwiri uyu embe batura kumirukira thina itura ithiulungirite wendia bwa kimera kia miranthi kurune bai mwanke Somalia nacio itona kiorio baingi bakiromba kururo kwa mianka Kenya na Somalia kenda mirenda zo mogandisho na ngari nonto kateli sianire okamatiba mirana ndeke sema enough is wakuzaliwa atazaliwa tena na wakutairiwa atairiwe tena tokamata mira rukire na mira ugoro ruto noenda mira egeta inyekare magwite yewe gwite ndege akarura mianka je baingiraja mira yetwetara no nthiguru nthikwanthi Mandera inkayori kuringana na governor Meru Mutuma Ntoithingia iyaka ikinyite matune ya yuya na iroyo na arwaki mianke rurwe mira netekeretwe kwambiriria weta na barabara yukumete Somalia bonda point emwe iwetwa Mandera bonda point ya Liboi na ya mwisho iretwa Kiunga ruanketa barabonde bari players in this sector tuibange nekenda tumenya nire nyatia tuka
bangamira ni taliro kirito moko nenthuki mbithi gembe centro rungurwa mwaburi ywegembe youth coalition nara kiari mukaririete we kundiki Nathan Muretemu na utalelia tore kikundi kia igembe youth coalition itolwelete tukona nande ni musa twinwe na musa tutumiri ura uyite kwa county Emeru Musa Omeru na aretie mantu ya mira yarararirie na yatwiretie mno twenthukie mbethi ya area yegembe twethiretwo twina thina ya mira kweitarira ya mno na tutura kwirwa ati tutafanya tutatenda lakini utio ntunyamo mobo abwethwo bo mira na ise mureo mira nibwo ntuthai abanganitie mikakati ya wokwa kimera kia mira no tethia county Emeru amerita Misiri ethina ira twethiretwo tuturite itarira ya akithiria na mani narombete abunge ba Meru na bokuiringanira amwe na bonora bomba kuriria thina icia mira ntaira arimi bakere MP betu batongeretwe ni mheshimiwa wegembe Central Daniel Kele Karitho ndakuromba mheshimiwa ndani Kele no ntumbicie we mheshimiwa wetondo na uatemwa ndamwe kwethoma mira umba kuwatanithia abunge bonthe ba Meru County ubaendike ngavana bawatanire na ngavana na mireto yakombolewa na safari ye Ruto akua eweta Singapore tuweta Singapore tukiotia mireto na nyuma twetho twene ona Singapore thoko iki agwingi acia mira kinya tutekira mira price mira ke kaurwa urato kwenda no nto itekwana kuromba MP beto bonthe boatanire butongere twin Daniel Kele Karitho mheshimiwa wetondro bubangani mantu amira kiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia Iboya kome wa mutia na aciari ni bauritu kumenyera kana kakali ni kenda katika nyangwe ni antu barabari na mitugo itiagirite nkuluki kinyakari ni bauritu kuwatanira na kumenyera kana kakali ni kenda kakethira kari na ruju ya mwandiki wetu wanteto kuma video ya igembe mukirio nkunja na winasio Kemauro County twina challenge nene muno no tuito kumenya we are almost leading ke teenage pregnancy na betu muno iba kuro mapema na kwao ya katukwenda ochoka na na toumire latiana bare iba menyerwe na baya wa bill baya we empowerment nontu ibo bakamatete beo ira eke ya yumene kwa ukenda twethira twena mongo yokura na mongo yoeta na mbere kana kakale muno ikoimiza aciari no nto bira biremete riu parenting aciari betu bakolokeria na betu bare muno mwanka batweka batena kia na kinyanto bara bayome kinyanto batena mwelekeo batuka ibotumira na betu bare muno kinya no bakasi na tumanto kidogo no tukite kumbo bamenyera ko kuromba community responsibility tutethanie muciari uronge atethi uronge tumenyere twana twetu twali nikenda tumbo kura boya na kenda tumba kugwithia kebewira ike ya nyumene ina wirigiro kurubara bandi baomba kulaithirwa boya no ntorea kurubara kare mugo tongeria bato mae kurubara bange bena ability bare mu kugwithia manto yaraba baiti kugwithia kana bare kulaithirwa ukenda kurubara balaithirwa bato para twina kanya nya bara kurubara bange twina kanya abo nya bo ikubashauri ibarite ngwe baritere community ngwe baritere kanisa ngwe na baritere atubonde ngwe na njirera yagirite kenda kinyanto bamenya ekoro bena ability ya kugwithia manto amanene na manto yara ya binasone arome no bagwithia nyankuluki na mutongeire wa itithia bangari a kaunti ya Meru urani muri sikaringuri na rombete mandereba witithia ngari bura kubatere na kinya kuthiatira mawatho ya barabara orianto posokia ana sukuru na kinya bangi usoka ngwine nyuma ya rutha rokaita kara ya nawe mubunge wa Igembe Central Dan Kele akiaria na urete anto kumenyera aciari ndira bari moyo nikenda babadharima mwandiki wetu wanteto amurithi waba
no wina riboti iyo. Nawe mutongeri wa mandereva cia ngari cia Meru narikitie gucumiria na kuria antu nikenda bakomba gwitithia ngari na njira yagirite ikiteneriria ria gucokia ana skulu nikenda bakomba gukinya skulu bagiru na bathirite bwega na nikenda gukethwa kwina thiri na gukena. Bandu nkuira mandereva etithia ngari ara bonthe bari ndene Meru ndi chairman bandu twetithia ngari boboya tumenyere ana beto basoke skuru tumenyere asiari beto bara bakitia na skuru nikenda baita skuru nikenda bagomba kuthoma ba safe tutewanda kubu accident renge na itukoromba mwaka yu last year turare na antu saiti ngirinya na mana 5 bara bakuete nonto accident mwaka wa 2024 tware na antu ngirinya bara baoroi ne through accident na accident nyingi muno isia kureta uma kuri accident umbethera nkonete accident ui musetho no ntukura ntwete za ngari uraba kwenda tu na ngari na bureba tu itithwa na kwesimia na babarene so unio nguyete yakwa na ibumbethero nkiarira cia niyo mantu mbenda kuwa iteke uba na engineer. Antu ni boli twin kenda bakairitanĩria na kurikana aciari bao rĩrĩa be moyo bakomba kuba mawa yao na nikenda aciari bakethura bari na kanya gakega mũno ga kutharima ana bao. Honor your father and mother. Tiyaeni aciari benu bayaeni heshima na tuyete anonto bwe heshima. Bwana asifiwe sana. Number 1 okay akwethira nende to abateya igintu kimwe kwenda kuatiri. Number 1 honor is what gives life. Deote ya muchiari iro we ona ketharimo ke oturo. Muntu tote ya muchiari atena oturo. Likana no kuretere ndereku. Therefore tuyete anonto itotharimi kwethira twina mami na kwethira twinwe iketharimo na ana bana bo bakoyuria wira ne bo Biblia tiyeni baeni heshima bathithirie ni mantu ameare abwina bo ni ikenda ugenda la guthoma au itine kwa ikenda bugia no turo bubu yana bwingia matuko yo turo bureko ucoke nkadro ntwa family ya Isaac yonde no ntuba wendo bundo na bwena bua na wendo bumbi basokire antu baba thoma Biblia muno kwira bakimatha na yonthe yathana nene ni wendo ni bore berende irore kama tete yange yonthe. MP Dan Kiri akiaria arindene mucijo mwe jura jukwirikana kinyana mucijo ni jukugwetanirwa na mucijo wao jwantu aritho na arikitie kuga ati antu ni babateirwe kwithwa bakirikana aciari bao riria bari na inya nikenda bakomba kubatharima bari moyo angona kuwa muciari na gwita kumenyerwa wega tha kwi kintu njuta na kwi kintu tamani kwithwa mama kwa gya guthware ona arua nkimunani muno nonto na ngwatile itari mwere rumu sana kwina muciari oku mumenyere sana kwa hivyo tamani kuthwa na muciari onto uri onto baba kure ndimbela mo 7 years mama no akwa leta ndi mtu atirisi kumenyanji lakini angwenda kuwa ugagothona muciari mumenyere sana na murombere nya murungu omba kuria maisha mea omba kuria ntugo nyingi kwa kwenda kwira familia Isaka ongera sana no ntoba nya utwatile amwarosi yake thwa karibu thai na miaka 90 na gethwa na inya na gethwa nya tuona atumenya ani banure kuyerimba amen na ni batambe uyarungu bantule kana kailu kana kanwe ibabambare bubwama na bamutano cia buo tiba bonka na bamutano cia buo ndatina bakara u ni baitaka ni chana maita yonde na ndi bonda atia bawo no etoria kizakene baita batudi maruka ni chana bara murugu wana ntore kuromba aria bonde bara baritie kiathoni giki ni bakathite onto bo bakurikana bura buthithitwe ni mucijo mwe ana ba mucijo bathinjirite ngina uria uri na ukuruba miaka 90 na nikenda komba kubatharima mbere ni motha muire
Yorore mwaro ina Mheshimiwa Dan Kili no twitite ruari ya kutharima ana bake na babauturanite bamuthinjira nturume ai ya kitharimo kiriku ai ba ya kitharimo kiu kuwinde baratwe yao ni ana bamutha muire bayuyo bamutha muire cioyo bia mutha muire na aroina na tonoina kuma nara ura kwa karitho MP uju wa Igembe Central Dan Kili na likitie kuwa weni wa 2 term na titikiria gutonya ndene ya meri ate kumenya ititeu kana ibangite atia indiwe ageta na mbere gukara thirikari-ine na woni ntomerio kiama kumara na kwina ndenyo ng'ombe yokamwa beta kuria ng'ombe te kumageta kinye koro ciara to watanira oinde ke tutamu na tukende kupambana ke tutamu kende umboto wake kundeliva ito kwenda kundeliva kila ndu wetu nonto batu twarongwe na bitaro milita Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Jamirigoni ya Igembe mawa na riboti ya Murithi wa bane tukira katanta kirinteto cietu rukiriro rwari weta kuraya nyuma nyikaita kati kuraya insokerete na mangatheti beta wa Tiri Mbabu.